ni sambul mina tal maina turanga na marama dorwo na ngone lewa batal kina bikim ni ngone en nando tele na ngona wortaki weekenda sekoya na ragabi meito bai non do pulangi en sigini kuwa jim nangusa nak langu timo di nangusa au dorwo ni ratambo menandi au sudo susungi tunga nunggu korni basu sos bauteli metau ranoni talo manda boleh lai na numeni tumberi lagi teni na lumeni tu buno botoran iyo nakayo tumberi ngamena nunggo wuli ngai pau district school na kurulu nga toko metaki ana kelas 2 kena kelas 8 sebenarnya ulah kena secondary school oleh kelas 8 i nawaka nandi so listal mai cuital na cucu ni lilunua ena nora do gomburi ke mili mai nang gitu so era sigini kala mandangan na nanu bimbul na bising ber mandangan ni ningge landena nang gitu nda besar manda ni ndo zaka wali se ndo mato tulikim ni no meni tumbu dagi mai yo tumbu dagi mai baka nganam bola tu panakor suka ngamena buli tum kena bising ara ngana buli pamina bola tu panakor sana lombas se ba bimina katuna bitumbere na lomuni cucu waturang ko sartunga na kara katu bisinga me tau sara ni sa lakona secondary school iyo nang bulan ako rondo tunga nang bulan ako kanga era nang wani rang gitungo ondo talanga na nungumbulan yung sa tumbere tagay may sugang may nahuli kanga natatay bali may gitu tuh may bakar na ngonera gitu. Kira membale na numeni tumbu dagi may ko serangan nararang ko tatake mikin ko jim nang gusa. Iyo. Bihan di na to kana itu tunggu. Rarasar nga rara ni retong ko rarasar nga tewun ken nung gitu. Gitu kabi. Rano ni tanong manda wala lek kan numeni tumbu dagi may ken numeni bonanan numeni salan en ken gitu rin gitu bonaran. Nakayo kangan yu nangon se tumbu dagi may kina eu na nangito ra kabi itu na nunggu ra may bakani na nunggu momo kaya ndar talanga na single tiniti ni bikin na 1980 o bunen war nunggu nunggu sudu may sa ando malele to na lugo na ngito ra kabi reklamo na kana leni corona ni waturang woni pingon kita ngara kana gitu gitu tu rade murumur na leni rangoni menendo na sa moni koro gitu tiga. It's back as a result. Fofana lying down on the pitch. Fiji are going to run this from their own try line. Nadolo gets it out. Now this is interesting. Nagusa, can he finish and give Fiji their second try? He's through the first tackle. Can Nagusa go himself? Nagusa is going to go himself! What a way to finish for the Flying Fijians! Sa baki ongin kita kan under 19 na orkes na 2007. Yung bata pa na ni numuni gitu tu may na nangon mandangan numuni buli ang buso tele na ang gitu ni garab. Ngono ngai form 3 form 4 sa gitu na timnimbo. Na sinya. Iyo. O sa gitu na o se kalile sara o se ngai form 3 form 4 sa gitu na timnimbo. Coach tu kena timnimbo Jack komitai. Kin balik na timnimbo ngori kalabo kin na iteliu. Iyo. Timbo club na telebu na rebini iyo. Kembali semberan yo ni ngeling gitu na antane timbe bakon yo korta tu. Kimni ni sang gitu may nanumuni gitu rat kana be grade na secondary school. Kimni ni sa tiu sarang ay. Ngi ambaki cingkawa cingkali mo sa tawo tu naka kakuko. Iyo. Ngi ba ni kakuko ni kanimbaw ni susu ni baw. Iyo. Ngi singi form 3 form 4 sa gitu na timbo. Iyo. Ngi ngone ya sino ka nang ngonong sa baka rakal le na dorobundu gitu. Kono ngone ya si sekali besar na gitu na club gitu.
teman-teman. Teman-teman nangon. Jadi matang ni simperan na labi kambi. Iyo. Kona kanggur yung betul nunggula kami ko magi nunggulis talam ko kay mereta tala na nonra nang gitu la katung. Sa junjuli besar kan tempat dong gitu nangon ya. Botiran dong gitu ngono. Ngono ase sai sarna. Kona ngono setiku gitu mekina. Asa tostungan embak sana tu sarap tu na dins, na kena koko, na kena rongolebu na gitu kona dins. Beki mamina bapa mimi beki na dorobo nda tumbe ke main dari sarap ngona gitu. Au biling gitu ya. Ndare tu ni na crowd de kudu tu. Talmen dana ngono sa na lungu sa bia obiek tal mung gitu mentang na dins. Ibu kaya sa na indre ning gitu ragabi. Pambi nongo ni buli. Lebu tu nak crowd nge dabi ali ringitel loritel tu kam jadi ringitel tu kan na vital non gitu rakabina dins au sa au buli tu na kurubuli ni inosori I Saraswati au cingana fompo sa metubal au me rotu namba kibali simber ni ungela kui Oi. Lu talma na bagi ba? Berno gitu mental tu. Iyo, may tui na koro, may tui ni anu, ako tu na titay, ako tu na ko nga nang bulapan ako. Titay nga, lisumay, kabing, gito, touch. Ako tu na club game. Sa utsura na bagi sa ngay ako tabi nga nga sa liwang karabultal. Eto nga ni sa tsuna nga nga, o sa lang ano, sa sangatiki nga mo, na trail o sa lako na li. Sa mo trail aman ni kay begsara na team o sa man ni duro tumule na team ni Arques totoka ni tal no andaro ngo tu no wasin ngono burtaki do termanta nonta dengula kalaka On va essayer de trier au maximum. Okay. Pierrot, t'as la vista, c'est parfait. Hein. Non, c'est bon, c'est parfait les gars. Arbelis, essayez de jouer au maximum. Iyo nak, wotinga na kolonel kapea uling gitu na tim na Fiji Warriors kona PRC. Wotinga na PRC sama ni ulewa na sarna squad ni tim ni bici. Nunggu lewa na squad ni tim ni bici nangono dura ni kina wotsar tunga mena World Cup. Undon sarna na kena ngone na mata tim ya. Kena boya hartu kita na squad ni 2007 ko relis mena World Cup. Irkeda. Semis na ya bu irkeda. Fermira wanga. Undon sarna kena ngone. Eu buat kena gelo bu kiro kabungan na mata tim ya na 2008. Wotinga ronang gitu. Au tartabal kau kita ling gitu Australia na batiki Australia na 2008. Au baru lagu cuma asa ultima na gitu kicapan. Sa baru lagu cuma lagu na rumo bondo na lift. Au si cuma era usta bondo na agent na warga kero sotera tu no koi. Don mo kontra gitu cuma. Una kata mo senta. O ngoi parensi. O bango ko yo ke watsa ulang ngoi na rumo lus me muli silbi na kami. Onge bondo na lift sa bonta lang mo ilibas. Tamo. So tunjar wa ikut so na agent juga pernah ketemu sentan kontrak tunggu kuah. Langan umurum gori. Sala ko ni balikan. Una wajib gori ko balikan. O langan na rumo sa lo maleng sa do na ka. O la ko ngi la ko sumay na lift mo langan ni balikan. Sa andam tu ko bat kiro na kay balik. Au sa andam bisa ratun sa ko gona coach may island may na team ni Alsta. Matt Williams. Sabi na kato ko mo lingi to na team ni Island. Lo mo tsinga ndon nembak ya usa ndambi to manai ka na lulu sar na lungu usare tani usini bambu to tsuna ka to sa ini saranga kan kontraki mo sal ko Island iyo ge lo kan ka no de kata-kata binasa kan asinga singkilan mo no tempat na bono ya terli struggle takir boleh lai iyo tsinga tulang bagian gutu me Island
Humphreys. Nagusa gets away from the tackle and scores in the corner. He's been threatening to do that all season and eventually got the break. Good. Yung irami kesa junjui na rakabi may sanda sa business. Yung na iray kaya sarambo dasarang lulun rin gitu. Na libu ni tamatar le sarabe nang gitu. Kaya kaya ni dasarang gitu lakukan ng unubia. Sarambo kos-kosa nge tara abong na polo sara kaya lagi na kaya na sar ni tara na polo. Don experience bubi. Yo non experience minak na lakwadaru dali lako sona bonu anda sindren lako panangona kenda bawat situ anda ni dabi lako anda lako da buka na libu na bunu lako libu na bunu ngande mbateni simber na matu bal libu na bunu butuka i pibu no wala lako ba don experience minak na ngono se lakina mbaka yo wada mandan na Bombin ang buli duro bombin eso na nando bito saki na nando dolo tu ba lebu talang weekend eso era mai lenga era sikulut no bugun di bitemaki bombin nanguno na matini kini kro bombin nyo ken to ni toki ni to santo terana metu kanawai to sakannya sana ando ya kini kro nelewa endo tangana ka ando mi bugun weekend bombin betan ni lebu talang tambongan ni era warung tumai era sa gitu benangon ko ni berinder gele to ben sa raw ni tengah manda nabi ka manda nga ni sotab sa raw ni tukuna me raw ni dusu to ber nangon nak ni neda na wuro lip kenda sere di bitsango i balang sa wuro lip na lew na dinan di roka na may na lew na bitemaki mo nakaya igsun rin lebe semuanya pada tamata-tamata sari masih dan lebar na bite makilang meba kabitang mo ndo wandi taka cu ko mo lewat cu numbula nangono mo nangono nga saruta ngono nga ni taka ngono nga ni ngun ngono nga ni recovery mo bangun na taka na kaki de raro kosarnya mo lewa mato nga numbula yo wata man te bikimuna enanum ni bito sa kitoga nanumuni rira nanumuni mbula o na sona kau ni buka sama taga kila ni zala si sona kau ni mulmulum kina si sona ndendre ro rumah iyo libunan ndendre ro rumah wanan raki na ponua na tutondo sang na mambisang na matubali elon na to na toka mutadimu ali tundondo baya bambita lang ko sa pagkakawit sinambulan na buru-buru libo na bitemaki kaya nabi matanggal ni sa club na tunggal kami ni Rotkul yo enabuni naman litukika ni tikon na buno porta si cikutale na bubale ni litikina na club porta kita kaki iyo na pale na tolili ni bibali ledi iyo kaki de sabor tikito sa bonga o iko mo lewa mata na mumbula kena mumbula na bisa iyo betan ni competition tikin na lewu na bukai Velesi bukai Itali Scotland UK Warense iyo lewu sarang na Wijosaki antor kana mo na bulan ko na raga bisa ndolo ko lewu na katu weekend na ndo ngito mendalo ko na wiwon besin lako iliu sera bukan na taka binaka na taka na matintu untuk kami nanggung naraka bisa antolo na katuma. Weekend mo din hotel o punto na buka sin soma, mo din hotel sin soma. Sa ando to ng bulan naraka binangon. O eto sarang may songon na o ngayon hulu na singa songon na bota. Ayo. O ngal man na bulo feb. Sa katungan na season may kya o sa kerker berto na club mo sa dingumay. Bataw sa ngono gutumi sa tunggo Warense sa Cinikandon yang bagian gucung nganton klub. Iyo. Sa ucung cinikandon yang bagian ducun klub. Sebenarnya ucung na season ini gitu usaha kir-kir berto mo sa pwede ngumatan na gitu. Mo nganje man lamay mo may sa satu sun yang bagi sa wakala tumenayang na ni sa wala ka tsuni ramo nang uning gitu. Dong ka buli tumaya ni dalibungan numuding una kena binakay. Sebutu na season may ucung usaha kir-kir berto na klub berto realistic yo.
ko may batang ireng itu kena ko simberin lista li muli tomantal nung gitu. Wa minatawali na bul ni bitumberi na visingan nung bulan nung tumberi takme. Maramatinang Luisa. Na bato ko sungi nundo tumay. O ba minatawali ko. Gumbula para kabi. Wa minatawali na tim ni nan na Baura Kibi Club. Na non to bibamboti na bisusungi. Mau sama itu batungko na bonua. Bonua itu batungko ausali sunga main bonua ertu bitumberi kina na gumbul na bang gitu. Kena gumbul ni bising. Bonua tabali buna Baura Rugby Club. Bonua tabali o Jack Komaitai. O Ratu Bondo. Cimbakan na bali nangonongo. Bonua tabali buna gumomo o sal na bitumberi ni bisinga. Lebu na babin binaka tu nunggu babin binaka na kena nunggu babin binaka usaha barita kasungo nunggu lustal mai may suletal na nunggu ngo na bira na bono tumbiri kami kena kau kan nyere cuko bira cuko na singa ndo bitere inte cuko nimbau ndo le bibu cuko na tim ni te lebu laku cuko nunggu babin binaka lisu bira na bitumbiri men nunggu segai tumbiri kami yo nangono se tinga bikim ni naka nangono se kali kina nunggu momo tim ni bital nga warta ko chi boleh di war yo au nangono se kali kina ndonga nata ta undu tuntu ko yo ke sala ko buli kuni buli ta na match kini English mo buli ta na center na ro yo kando na tawe asiniel bondo yo ko sala nga au ngindo ban numles tal na tato ya ndo tato tangwa ke sali buli kuni buli tal na ka buli ta na center na ro ngono ko sa awal sa to na center na ro benak nunggu pasal ngawi kami na warung tiga main na bono na kami na nendai kami na dong gitu kami na ngoni kau ni sa binakan to naka semani bata wana den lagu do rumah semani bata wana kena bor-bor na laku kau baba mboten jini rumah munyo binakan to naka mona taka tigi kucu lebih mana semani bata wana den may tu vale sio sa titi tunga sa kelas akosar tunga ya sindo na kain dende na woni ka kete na taka ke ka taka tiko na singa ena somi na bunda ka ke obina ka mondong gitu ngumatu na taka panu mu terin ngumatu na taka pacu na taka bina kami ena ge don singa na ge somi na numu taka na wasini ngono borta ki narakabi me dabai en singini kuwa bomboten ni sanarawan ni dan na dingom man tutuku ka rongo bina satun weekend na italo na rongo tu weekend en lo man ni nungo embau se ko ya weekend andi takin ni na rawan ni na pobure baka sa weekend me dabatel ngono kataraba di baka tingu binaka ni samode